pale isu mu le si vainga ole o fea le nga mangu mai ile malius ko ingo kulo walo fionga kia no fa se felo inga ma se talia se avanoa tala no fa so atu ai so ta ida fionga swimming ska po tamam tu mota fono samo ya ai pita ino fa tali lava ya ai wa ma watu fa na o te rope hopefully taia o fea le nga mangu mai o kere ro langa fa se o pisi le weekend o kere ka share mai ka o fea ko ngule sa wi puro ko mana info le olo whangoanga Asiaka langa e lua ka ngo vai e la ko post nga mai lunga le post a whanganga mai ava vistok mucho le loia sa fai pule mai se ka e se ka kau onga whainga se post langa e onga connection i Samoa e kawai onga check ia whapunga pesa lua o puro o kaka ye ko lua lengo ki kilo nga kawela wa ai o puro ko ma yava o ke le lola penga ilo ma yava ya puro penga ilo ko puro ko ma yava ye pe fiska ka wa ngo fum fa se ya ku sa pe fa se the responsibility rest on ma yava ma puro e sia que ka pule pesa o pese pa pe fen kanga sui pa pe fen kanga sui ya po e puro ko yo so ya wa o so no fe nga a le right o le faio le kusi fo le ma ya ba post no va tu lunga tu fo lunga de e ke le la ngo en fa ma ya ba o nga sia ki le ka pu a nga ke pe post to o ke le nga po la o le nga le fa ko ko inga kala po se skaka ese mai ala nga mai ka mala nga vai Asiaka a to sila nei sa mo o vai ko kiripire pe ko e le uto e fatu ese le fa mai le wa no na fa ko ese ale fa mai pe puro ko fa lang fa ko ese nga ai fa mai langa excuse o lea o le taiminei le winga le no fatu tangata le o le matua I numero tasi o afi mumu le o la pipelo ko favalia e nano foi atu o fea la se mea le post le I think o post le na fai mai ava ma o titari tonu mai ava avise kota o ia le sa mua postinga ila o titilo tiai a o lea wo mai fai mai nga mua posta e page ale fast now ai se ala puro ko ele mafainga mai fa pe onga mava ko fa pe o ai la le page fast lenga o ai fast no fai o ai le page fast na o lo pisa mai o le ia fa maunga ia fa maunga tailo o le sio ngonga le la sui nei o fa maunga ana o mon ko ir ka nga minga le kilipio le foi le utanga o kanga e po foi kanga ia le na o tintanga nga fai foi nga fa penga mo ava ko le fast ai le mo faina la to proving mai pe o mele to vi foi lunga fa mo le mis to vi foi la se ti lo mai la tu ai le ba la le post le fast ka ko le na to no ale to fai tu o tangata la e fia ia expose me ai onga ele ingi me mafainga la ko exposing ele ingi la to fa mo o lo wingo fa mtelang o le post le va ai lo pisi mai dele ana mo na mai el tanga o lo okay va rest in love to lo wa te Peato MP ele ngalo lo wanga mali ono sai alo fa pe a o atu ile SMI sa va malanga o sa le langa atu tu fa ngalo ngole fionga ile ya teo le vanga va ile SMI o le fainga le post pese me kala oso masa kau ya mai apa on fai fa lese sanga triple ya te pa fa ya pe ha ma fa no straight away ma lo kongi lu ale la o so ngei le tu inga tanga na fa matanga ai o le tofio o le fionga ya tuia ala te lo fata ita tu lo le fionga tuia mala na fo ita mo langa sile fa pule e se lo fia am kanga fongo we tu mongia taki iangi mi va o kia walu matula ai tolo pulo te sile tanga te sile man ya la fo ela lango fo ilo na fina ngalo pasi ingol pili le nga pasi ngai matula na ai a fai ore tu ai nga ma wala lo le
ole po ai fo i se ngutu umi vantu fo i na meli ya visikota ma aveile visikoka i lungo ngai mea o so loa male tangata ma ile anga fai le wa tangata le tole o tulo ele mai maua se ma losi o se faaru ngi ko nga ka pulo o mo kwa ma ile anga la o so lo le tangata le wa fo lo na le na so e se mea e tau fale anga ile fast o so lo ave ilunga mana fa mai senga mana tu mai awa o io ke fai aku ai o le makua vale ala o vale saupa pe a fai o le mawalunga le o langa lo ia le me kaingi ai sau fake pages anga no nga rusu kau sanga le ko so era malo ia le na no foi atu a fai la o le o sau ma au mai langa sauce o le sauce le nga langa sauce le nga mai ngi le information ngi o le fake page ale fast tu lo wala nga ye fake pages ia le e to tele si le fia po ai le tua a fai la o se me fa be le nga haru au mai o ko si le fia la sa mo ko si la sa mo i me ye haru ngai ka o kala mai ai e mauti no ari atawa ele o ngi fake pages nga mai o visi ko kale nga io ma e fe vele kanu ya fonga ya kukanga ma fonga nge mpulo ke lo pepelo ele ai ma se fast e ngofo fa se me fa pia ma lo lu fonga lo e fi ke prove o ke fa ko se pia lo lunga le spokala o le si pito va nga pito ileanga o le fainga o fa mai senga tangata lia e pe fa mai se fo ile le tau falidi na pe ula puloku e fa mai se ai sa we malangala nga le mai who's next nga ato wo to te fa lo mo le e malanga menga o mankalo fae mai ia and who's next ba wo to si sila la tato ia ile to inga pe ula kala fo le pe ko atele fai mo ko ke fi u mala le la usa we lo menga pe fi lo fai lo wole fi u mala mo fi tu lo fa pe mo alena ia ile Afioga ia te ta mama tu le sa ia ile taimi fa lo longa e vai savaria ke malosia ku savaria fai le lile le ata o be mo alu ken koko ele alu ken se koko makua malosi mama e o le leo Afioga e o ile mai o fa pe o ke ko ngore parme a lave mangi fingi fiore lilia so lo kere lor ko nga karkaria war ka are pipi mau koko e pau ya fa me chef taxi ngalo trop ile fa mai le queen lane round about for it fa me va ku ka pau lan koko lena e a do fa na shaki o fo mai nga ele fa penga la te o le mele ka ki fa ya pulo ko sa o le si fingi kamale ngar fa ma sawor ka valer motorway ai vili la ro ki o kare ku ale le ale e cara si va finge si va finge fai cara fa fai cara dei car finge de pai e asiama fai a qua forfolanga po ase me a fasie e fa per finge ai vai ora mai mo fogo ko e fa ko po le fa mai amanga ngar fa ke ngo fori ku hallu le akor ka vale moto we anga sawa video ila no marki o kare na vai de ai fa po ai la wo fa ya o lo ko fa ngo ya me se ya me ya balanga lai o lo ngali sa ka fa so ka ya lo ngali im fa e po la me lo fa lo ya pa fa pe fo se ma ngo fa pe ya ole tu langa fa no le na e nei tu ai nga tala o so fa pe nei ya matato va ai la sa mo le mele ta pe nei ia faingo news ma telefone nei fielo ia vai la sisila na sen me tangata ia maua ia se tasi o page le mai lunga ia fa pe mai fa talanga e winga na nai ia lavi to lo with much respect le page to ma to mo la pi sa mo lai au mai lunga fa ta ia to le to te mai but la fe ma la tangata lai tu or page to exactly the mele but fa so to whether pe mo i pe le mo
ele mfaya na mavatu lunga I esa valida sources ai malama fengol nga fa tu stala se ivanga na ua matua I o tamau le leia le info mai I official parlemia wa fa lo kusia le malo o ia fia ale ya ona yeilo se maybe mo langa maybe leo te fatu langa o tele lava fo yo news matala ia au mai e page le atoa matanga tali tua o tanga tale malama corruption se le tupu sa ai pena ma faiatu ona o ma ua fa ali atu ma voringa ele ela se me la ma mai ro amata ro tato wala sense mai istangata fa afta ya to o le vano mo o le foi make follow make feeling io e mata me atoa ma ola pi fa o somnatu o sila kai mi o me ma de mau mai ona ma ro le su ele fa ma nga la ngai faila wa e faila due diligence la research ona la o upomoni ele mo ele fa sa o ke le lo ya le ata ona I just saw that today ele fa ila sa o investigation si tua ba le la fa yer ma so a fa ya mo then credit yes wingala na le ala ila na ma fa ya tu ole ale avatua tu langa le pe fa pe mai wa yo ina ma le tu langa fa sa inga ole akaufi se sa ili pe se fa ma nia mo ma o la vai ai o ko inga skai di ko ngwa de fe pro nga va ai kwa o ila ngo viskoka o viskoka fi vele sa lo ya le fa sa le mo fa nga se o solo ale la o mai le si o ri ile ia mo mai me fa pe mai ole fast ngo mo o mai no ole la te fiu su a fa pe foi na tango o e fa por fast na paulo el mere la tu pure eto e la quiere la fa ira godia they are going to create a fake page fast you watch out ole la create a fake page fast ai le peke o create a ko fa fori wala ho me ya la fa o me ia fia ile to e kare ko me ngo sa page nga ngai fa pe mai Godfather ara sa o yo foringa ala ai ku mai runga mar mele o fa mai sengar mari usko ka lo fa ya la o fionga tia Peato ya amu ia oi o taulangi e fa va ku lo lo ngan ya tu langa e tu sayole o le tu o le malo talo fai o le mea ka whafkai Asiaka e rei wha se ngai ka ko supporters ki ngā pa me mea pūlo e le I flata kuka ko supporters wa awengi wha mai senga ngofo le leia malo loka ko o ia ka umai ai o le mo kwa le wha ko inga o le ka ko pūlo kwa le wha ko inga o le ngai ki ngā ia mai apa ia o kera whai waka mea i o shunko kuanga o lau te talo I le tua o lau te talo lava I le tua ia aua ne I va ve filo ai se le ai ngote ama pulutu o lau le te talo o lau foi le au ngani tu o lalo le whanau ia ia nisi tu lang le ngai le manga ia kala o fai ai aua ne I se mafofau ma se tu lango se fai le anga o le tangata so le e matua e fai mai le mafiro inga mangango mare keke ngango ren keke ele ke role ri ma tuale na matua fa matala lava e matalasi na matua I fa le tunwa paipa mala vai umore io ele aso na la filo makarenga poura so nga la ri ko fa ma awol makaka no mele so le wingala na le tati fa yetua ya o te talo na ia ta se ile nganga fo ile o manga ala ile fitau ia se o suima fio yole o te ama le fio ya te mi se fa na o le tele nei New Zealand ia e matua la fili lo le puma avantur na te no foi male na o te le te no fo o tau na me se male na me te ye ni te ya te fa ya tua la ngai o le tangata e mea mua lea se I fai fo ini forfolanga
se I fai foi folanga o se tangata tati tau va ai tau Paska kalenga se paska kale tiki foi. Ya vai o te arka ka piko mo ko ko pa ni so la se vai o fai ia. Ya ole na ole tulanga o nisi o tatou whamasinonga ese any updates mo tatou whamasinonga? Ele yengi pe mara vele inga pe kwa fala mela ba fala lili la vale fai mo saunga ba ya o me o mo ka ko kalongo inga lim ka. Ole tulanga lea I mori mau fo ia lea wa vai tua wa whamarusia e lava e le whamasinonga. Le fuwa ta o fia le whainga malanga. O ka fi passport ma me whapenga. On me la banga le okay mo kwa ma fakele ya kukunga fo e whamasinonga. Man me wo e kalkalo la vale ngau e wole mau ya mori mau. Ya. Ole vaenga foi le ia ngango mo nei fa uma toi maure marolonga foi mai fa felo ile fio ngaro matia ole mata upusi isi foi tamonga per me bo te lona sen meta ai pu mata mata vaenga le na tas wala vale amatanga on talana fa mai yele to HRPP ele fast wala vana fa mapini wala talale no fa ya tua ya auto o silo mena murmuri mo mai eto rapid Io faftaia ole ye se fact ma se proof for utala. Vai foi lá langa ole tato na to te sirfia uma HRPP ale wo so mai lo ona foi lá o ma tua yo mo te ma filo ai. Dai foi lá na upa e la to piki mo meu o me foi o nga ruenga ye tu lo tele fa ale nga tele ana ona ingi kia fai na ona tangata foi nai me o pepa fai nga ruenga ma me o me fa pena. Ia, antua ele faile nga ruenga e au ngai nei tina manai tangata student visa ona la piki ama yo le topis Ni fari o topis ingai nai GI cleanliness na ia fasino mai fo ia lu ma tuele mal me la to fal ma fero so o umana mau rubbish ma denial na fai mai mai mo fuori tei awai e fai o te toi aru no no fo foi la so atoi o e fakarkari e fakarkari fa le leilo e io pa war me alo o anu no o te no fo sia so ato pa me mai mo i fu te mi mo i tu la a o to inga me lo taru loa o te no fo i o ma na ro tu le tu no ta o ta mo wai lo tu ni o ma pe fa peor nana kala pero mai matele I fira yo o te I fa ro mai nana na pa wale fasile na amatanga na fa mai ai o ye o man mai le te HRPP le te fast maname but yeah ma pa wa fori si me fori le o ki kira ko le clip fori nga mai ngia por ala sa ki sa na I ka nga le pe mi mo ki ma la fa ka nga apolo ko ma limong angala ka o limong ila nga su nga o mga fai mai ka o ma ka ko ngi ma kampangi so kere lo pe fingi su kwa kere ngi su ese mai foi le su a fonko wa kere lo le mama mai por me wa fa la ko su o mo fa su le japi pio la su o la ko su o fa ngi mo su kasi er su le mate lo in New Zealand na le su le spring yeah was spring e kasi er su nga lo ke lo le ngi usi le kai ese su lo we ko nga su le ku ma ba ngo ses ia a faila fa fonga mai o limong ai fia le su le ile ke ngo foi e ko lila le I me fa pena fa toi foi e fa pe ia fa pe le ba e sa wi nei ona wa e foi mai te sa wi te alu le su ia alu loi o le feo I me o kama I manuki me o o fa pe le ba e sa wi te alu pa una le su lo te lo pa nga su ke le ngi ia ia mala wa fa mo kwa ke le al su le foi mai ia wala tangata va toi foi e pi se hipo ia ai vai a faila ina tonu lete o ina tonu ale te nau ia pa o ke lo ha o ai si mo so o te lo ha o le lo manu ia ia tape na nga su a fono toe
ana ia matou o le ala mau ia mai au kele e winga i me foi fo fa vai ma melenga ma wale le kalanga le na le tala ma tau tino ai le latou tama foi le na tala le no fo tala fa nga oi ia pe fa so tu la fo no le latou tu pe miliona ia ma fa pe mai so enga le na mai le news ole na fa tawina ni aisa tu lang fa pena nga fie e fonko o ia o kai fongo ava le na tonu la vale na paula le na o le foi na pauna o le sule ta te tau fa longo tu fa ila i se su foi le ia wa su ai fo le su fo le nga po hia po fe le kikira sunga le po nga ai sunga ia ngala ar su kele la le ka ngoli mongi le kai Western Spring na ino mo ila le a limoni afa pe e tauta pena mai te to fo ile su ia wala ngore wo ia ngala ka pena par mengi e sa ola sau ngala wala fo ko se ba mangkuala nga ngaru fa fo ngor par mengi ai ro vera ko se ka mer ko Ako sua a fonko ya sika karongo le wo tua ya misa de kiripi e saura complain na fono toi fa mo e saula nga complain no ma por kala me le so sumar tasi fonga baie o le a maila na fase o le so sumar tasi ma por kala me fa pe na ma ta uai o fa mai o ma ua le na fa le tala o le o ma fa kala e fa pe mai nga kupele nga fa nga nga kala kamalia mai nga ma fa ya ku nga fa ka wai ai sor campaign o a umangi mea mangi ma ku langa le ala fa mai o ma fa tu po ma ti faminga ya na ya which is anga fa pe e sa o nga mea ele ku paroka awa anga afeki se ti fame ma afeki nga mea ma ku langa ele ku tang fa pele fa ingo fa wi langa anga fa ya inga fa ka wi ai mela le te fi atai o pokalame le la mata tua o pokalame mai atipi au tanga vai ele so valu au kuso lua fero lima le ngaleng ma fuanga ai saulanga complain ya ta ua o le pokalame le ta fai ele so sutasi au kuso lua fero lima valu ivas furu sukasi 3 days later ai ta avatua according ile news akipi au kanga vai ma o leanga ka uma yai ai sai ai usi mai lau fa fonga fonko ya fa fonga mai ko fa fonga le ya u kadinga o yo lau fa fonga I meda ela tatu usi mai lau fa fonga o le fa fonga fo ele nei o telefone mai Samoa au ina sa mai mo o e lau le tio fa longo le radio Samoa tasilima iwa tolu amo o te fatalo fo lo tatu o te no te walunga o ngā luenga o le nei va yaso o tala tau longo mai lo tatu o te no wa fa malo le ofisa sili sa fa ururu ia nga luenga ile ofisa le fono fa violate tu malo palota o ano a maalua e ma fu tu inga wa ia tala ma fa nga le se fulu lua afe fa se la utala o se vai nga tupe o le poloketi miliona tala o fa lia le tu se le te fono le committee o fono fa violate tu malo na tu ina tu ile ofisa sili o tanga luenga o tinam tamaitai Atina e o fioanga maanga fa tai o lo vai le poloketi. O le masino meo le tausanga nei na mori mawina ai lea fa le tonu. I le fa tinonga o tutor le officer sili. E lua siaki sa talaina le officer sili. O le tasi o siaki e fa afe lua se lau. A o le isi e valu afe lua se lau ta la. O le lava tusi lo fa ilo ai le te fono. Le fa ilo atu le fa ululungo le mtanga aluenga o tinam tama ita i se tusi. Le suesueina le officer sili le officer le fono fa vai mai a fa ido ai. O tupena ia tala ma fa nga. Sa fa tau ai fala au fa saino le aisa. Na fa sala i fo i le officer sili le lato no. Ona o lea ngā yoinga. O le ua fa ido mai le officer sili le mtanga luenga. Le fionga i alo au doni na va. O tu ina atu le mata upule nei mo ilo ilonga fa le tu la fono maisi la sanga. E tala fenga iai. O le fono tanga le fono fa vai ano a maalua na fai ele aso sfultasi le masino yulai na fai nga fono ina i loa le fa muta aloa ia o le toe ngalu e ai o le sa ave ma officer sili
o le ofisa o le fono whaavae. Ia, wala. Ia ne, nana mera mga oi. Wangila. O ka umai le ako, o ka umai ai sa mele. Le maki kilo mo isa. O le mo ko. Ai o ngar kalaranga. Kala le ar kamale ang mofu saingir kupi. Ia. Inga ua whakalangoa e lo au le singia lai ko kongu o le official protection milionga. Le lave ka ufa pe o ka wal pe ka la ka wa fa ka wal es ai no fa lo lo ya ai a fa ke fie sira fia o le o yengi fa bonga mangi me pe ka de melia a fon koi era ba kurunga ele ngi me o ka ko ke se fa ko runga i pe fa pe nga ke ka u fia ko fo ya vai vi fo runga li sikia ka ngoi me umaya screenshot to matu mena matu maisi ngai ngai vai ngai la va lunga ai mo maisi fa nga solo ha proof mai ya me vi fo maisi me nga ko pule me fa kamala o ya kai fo vai ai la ku nga breakdown le si o le kusinga mai office city la kusinga le si breakdown ku penga kala ku ko ngi eru o ko si sira al tu foi nga breakdown nga ku penga kala ku le according le kala kipi au kanga vaya i foi le fai mel news kipi au kanga vaya la sa o le ya news ya me nga ka o sa ili ringa te ya e mar sangi nga ringa sangi mai her kus wa ele lavanga ele ngi fake news me va ku rungai nga paul me mal ba nga mo mala tina male malo yesi vai mena le fa tu paul me le na mo tina o le Italian restaurant la le tina fa ko tina malo yesi le vanga e sawingi e tina malo yesi maybe what levang ko plan maybe ko plan e kau su ese mea ma kau kia ma kau su ese ko pombo e kau fai ai fai nga engale ai ma se mea e ongo se ai tau te ia e o so e lo fai mela o mele e o so e lo fai mela o kola fasi mele ma kau ku ai mai ma ua fa mai o ma ua le na fai atu le mele na o fa ka wai aisa o ma ua fa ku por kala nga fa ro le news ngale ma information sia ma mei wai mai le mutai I le tatu so engole o le meta upule ne pa war me ta ua I uma o fisili ku kasi e ka kaunga a wea wa fisili ale le fisili ma le aka ko su e ala ka upule me sili le ko ku la il fa to ile to sa motas ku la ile fionga mingi skale we o le aka ko su e ala pesa e lo inga sa inga o kupe why according le fainga me ia e ka kaunga o nga sila fia le kau se le fia ka wa sila fia ke fo kau me no mo ia meu o le waru ko fai me ka me lo fa kamala malonga le makala ku per malo ila lo lo vai sila fia to si sila la ia